Pamirsa umat sane ngaturang pangubaktian, selami ide betara turun kabeh Pura Agung Besakih, Karangasem, ketarkayang nyansa nincap, kantos penyinepan ring tanggal 3 Mei warsa kalih tali selai. Ring sajroning mastikayang komunikasi ring wewidangan inucap sinarengan ring panincapan pengerah umat sane ngaturang pangubaktian asiki unit Compact Mobile Base Station Combat kasiagayang oleh Telkomsel. Manut General Manager Region Network Operation and Productivity Bali Nusra Her Setio Pramono Combat untuk teknologi jaringan terkini inucap side nyayobin wewidangan sane cimbar sahnyokong kapasitas traffic sane ageng. Combat puniki kasiagayang antuk ngukuhang jaringan komunikasi saha mastikayang layanan Telkomsel Kanton Becik ring tengahing rame nyane pengerah umat ngaturang pangubaktian. Tios ngukuhang jaringan pai ketandane taler nyiagayang bot pelayanan khusus antuk ngayahin layanan ngadol kartu perdana, isi ulang pulsa miwah paket data, kantos layanan pelanggan sanelianan. Wantuan taler kaician majang Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih saha Bendesa Adat Besakih merupa pelang penunjuk arah, tenda, pembatas jalan miwah tong sampah. Bali Pos Nguningayang.